Too much age other for Yamisha Musadane Damunya Ebre Eji Jetie and somewhere your day ever somo too much age your comment section so now ebusian for any day na ye ba breaking news ababeto eye aponoso enamede ebe somo na me chemu a eye yankasa ye papa Reverend Isaac Owusu Bempa wasanso ababi ne dey nti na ama na san ababi mu nyina eye abato afi mu nim se eye election year mu ne waka boso make akra bi wo yenim na chese ye de eye kokromoti ekwa akọchire yetumi yekopa adwuma ma obi papa se wo memedi ye so no wono nso so wontimi embo eye wo man na enum no ama eye ye nuanom ya sofo ye papa no ma sofo binom sorry achese obi a eba wo woni nkomhya wo de eba ebebetu edwa na ye hwe ye papa ya wakeka eye nkomhya eye bebre e de afa achese dodo na atage no ase oye MPP prophet na ebinom so atage prophet na jugezi no wo mo makeka so wo mo ye NDC ene de ekeka ho prophet na ene de ye papa ne so mo de etu edwa krampo sem say ye de ye mampanyi former president John Dramani Mahama eba 1000 times obeluzu 1000 times na wo de ensem we etu edwa no na wo kire mu sem enya de se 2020 election ebe favor ye mampanyi emfa ho ne de wo be ye lusu a na obelusu enya de nso se obetimi aba be ye president na se NDC for power mo fa number 1000 times ye den yam obelusu 1000 times because enyankopon enwosra eni ne so efri ne so na wontimi meme ye mampanyi ewo oman Ghana emu ebiemu na enu biemu na wosa ede etu edwa se Nkofobet me you say politics e dey can negative thing about him nanso so wono de onim say Kevin Taylor anasa wo mo makeka na omunim say wo mo ensem mo kan ebeboa ama John Dramani Mahama former president wasaba betna akonya no so election ye pan dia ene wo mo forget na nya de so say ebebemo ede ama wo mo na wono de dan da wo beka say ade no enko emfa emma wo mu ose ane obi pa obetimi edi ne onatem obi pa wo mo nya de opena so wo no de won wo gina ena wo gina na mama memfa ni statement no ento edwa emma mu ose market 2020 election won't favor Mahama. Whatever he does he will lose. He will never be president again. If NDC bring him 1000 times they will lose 1000 times. God's anointing has left him, so there is no way he can be a president again. You can't use politics. You can use politics and say anything you think about me. If Mahama thinks Kevin Taylor can help him win election, then he should forget, because that guy comments and conduct are not good. I can equally insult them, but it is because of my work. If I am not, if not, I'm not afraid of anyone, but I am God's servant. I am not God, but I want them to know that the more they insult me, the more they will be in opposition. Actually, say, "Dear Mubedi, prophet Isaac Owusu Bempa atem no. So we didn't atema no pa miensa, ewia miensa, nyumra miensa kan who say unkugwa na wo kan no into way ene nsema wo de etu edwa. Na wo de tu edwa ewie na nka Ghana fo enim se nka asa enesa. Na no na chese anu ankwa so hwa enche ye bia ena we mampanyi John Dramani Mahama ko make comment bi ede efa ye mampanya wote akonya so his excellency Nana Dankwa Akufo-Addo ho akire mu ana chese eni kwan se ye to ede ema ye mampanyi ye Nana Dankwa Akufo-Addo esanse nya de se wo betina se etua eka wo bede ede ato ho no na se wo betina akonya ne so na se okoko oyi eye other countries ne won kro ne ba won tina se afebo a wo de betuatua sa eka no nte hu hia se ye beto ama no na emum ye ntomfa ama ono na no e na ama eno so ye papa aba bontia waba aba bekekan nensem ade atu edwana ntie eno so ni comment awode atu ejo say I am highly disappointed in John Dramani Mahama for making such a comment to the president. As a prophet of God, I know exactly what the Bible say about our time. It is in our mouth that God has put curses and blessing, and on whatever we say takes effect spiritually. Winning political power doesn't have to attract harsh statements on your opponent to the extent of making death
utterances about him. What Mahama said is very serious, and I will have to pray to prevent it from coming to pass, because the devil is always looking for opportunity to operate against God's children. We enen nsema wono susu edi atudwa wo chiro mu se nya de se ye mampani obewu ne ewu achina se eya John Dramani Mahama former president esusu se ye mampani wanyini eya de obi abewu ne susu wo bebo na owuto ewo ne campaign mu paade ensi enne ensi achina na akwa ye eya twema mentwa che se wono susu edi ne nsem atu edwa na ye free ho no mu na che se ebusuafo access still na no enkrofo eni abre enkrofo binu mu ho no ma sentete ye ne no mebi wo honoma ye de emo mu wo honoma enya de se wo mu efa nene eye Nigeria krodwe ye mu eye abaye bi onu susu wedi 19 good years why video atese wo gina ne camera ni menam say de video ye ayefo video ye aye common na de ama obi asoro otimi ye de opebia onu susu gina ne camera ni egina ho esheki ne ho chese worker ensem wo say I might be 19 years old, but my total is 2 times your father's age. Or then same way to Jana Ghana for say debut. Aden entity ya yentimi fama eyen kwada no na wo munyini ebebedu sam pempen so na wo mutimi ye de wo mu pebia anase entity ye de mo nanso so enkwada na ebu wo mani egu so ana eye awiye mra eba enti ena masa ne oma we ekoso ene honhom edi eye ewiase eso sesei enuti na ma ene we akwada bia so ro otimi bebe ye dope etimi video ne ho etimi ye de opebia de to social media na we akwa twen eye comment bebre ena ede aba ede afa eye ensem wa chese Ghana fo ne wiase afa na nyina wo bia edwen ho a wo mo enti asese ede enti ena ama ene na mafo youth no wo mo entimi embu wo mo ho wo mo entimi nya de eye na wo mo entimi nya de ese efata na da ne da wo mo entimi ba bonten ebe gu wo mo ho ani mu ase abra wo mo dwene eye implications a ebe ba wo mo so edachi bi se wanyini a wadrum pepe so bi a wo pese wo nware na afei wo video ni nam na wo kasa enoma we ya be ma ban ene betima ba be so mu se wo ne wo eba ba betina na se wo ne wo eba ba bebo ebra enti ehu behia se enoma bi wo ho no ma yemfa engu akwan mu na yensisi sa enoma we nyina ho ekwan se yemma eye nkwada no enye exposed to sa eye social media no nkwane but to the sense o betimi aba bonten ebe ye video na o mo ye krampo na entimi trending enko viral said they say ye wo bia sorry ya no post bibi na enko viral no na wo mo de wo mo nsem etu edwa no ebinom sususu se ye awofo no na emfa so bo no embo wo na ebusuafo said the enwoma ekoi ne se ye de ye abato ekwo ye mentime ho ase a epiepie mu entokwa ekoso na enkwada yi nsusu a wo mo so de wo mo ho agimu with ye wo mo nudity yi eden na wo susu betimi aka de afam for agentry ebra e wo too much age your comment section ebiem nsusu like your videos na share all the social media platforms obetimi so follow your IG page @tumagh_ breaking news yi ene de ha ene de besi midin e de ekua sikapa dasene yebesane share the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much gh on say me kan ye nyene bone pa na kase yepe wo wi ase ya asonde nti na adam wo hu nyame ye no nyame no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much gh be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura